Kamishna wa kaunti ya Meru NDUNGA na aritete watho wa kuria MACIBU gutigira gute mwana utigwita cukuru akiuga bara baingi bate kuinyiria untu bubu akiarekire kiatho kia wejani bwa biewa na gute yatho mintere cia thangatha NDUNGA ugite thiri ni rutaniritie kienda gukiria Kithomo na BOONTHE MWANKA bukari ARITWA mambure jara kinyaja gukinyira minister wa kigina kaunti ya Meru no Monica Kathono. Kamishna kaunti ya Meru NDUNGA na rombete MACIBU amwe na atongeria bangi ba maturo kachamuri UTIGIRA na BOONTHE NIBAWIITA CUKURU. Sheria ya basic education inatupa nafasi ya kukamata mzazi ambaye amekataa kushughulikia mtoto wake na kumfungulia mashtaka. Kwa hivyo tumewabembeleza sana wazazi ambao wamezembea, wamekataa kujukumika vile inavyohitajika. Machifu wanajua cha kufanya. Kwa hivyo machifu na nyinyi pia mumeregea sana. Itabidi mutaamuka sana. Kurukina aritete mukana kiri antu baraba kuthiriria magamba yegia na kuthukangwa kiwendo nja akiuye ochoke Kithomo nyuma na watana baki otokiao. Mambo ya defilement, mambo ya incest, mambo ya rape, hayo mambo sitaki kusikia yakijadiliwa nyumbani. Those are criminal offenses. Ni makosa ya jinai na sio makosa ya kuzungumziwa nyumbani. Kuna vitu vinafanyika ambavyo havifai na sana sana vinarudisha elimu yetu chini, na ni mambo ambayo tunatakana tuzingatie. Nimeona mimba za mapema ziko kwa wingi katika eneo letu la Meru. Tunahitaji kupigana nayo. Nimeona vijana wavulana walienda wapi? Where are our boys? Walienda wapi? Because nikiangalia kwa shule nyingi naona wasichana wako mbele. Nyinyi viongozi ambao mko hapa, where are the boys? Kwa hivyo tutahitaji kufanya affirmative action for the boy child. Kulikithia program irekedwa ikinyaira communities cietu kimantwa mentorship tuchwena aria turirite kenda tuchoke ruji mukalo nuntu community yetu ikatethekanira ana bakatha empower. Akiaria waziri wa kigina kaunti ya Meru Monica Kathono amene MCO Thangatheli ya Kimathi ibarombete aciari arimu amwe na aritwa kuwatanira kenda ukiria Kithomo nterei. Ketha mwana uta tibuta boega waita wa mpanishi kidogo na upanishi mwana ta mwanko mwate omure kuna nje muno cia kumba kuweka mwana karaboega nikenda anabetu ba improve na aciari bongo lazima bethere bare example muno muno itoko na roterero kwina kunywa nchobi ko nene muno so rira muciari ere munywa nchobi etheria kunywa nchobi tuko yonthe ateme ina mwana ethetie na aciari nyabo ibabati kuireta kwekire arimu kila wakati baeta bakora kia mwalimu ite mwana okwa perform na gutegera company rana benio inyari mu betu nabo bo barumanga nyamu muno bagaita kurumanga nyamu mbere batari tanana mbere muntu areta kurumanga nyamu agita kilasi nate kumira gua kunkoromba nyarimu ba improve kidogo muntu arumanga nyamu anite oroti kwita arumita nyamu utashukuru aita kuwithia utibia kumeagwaria kwa walimu mumezembea. Kama performance iko chini, nyinyi ndio mumejukumishwa vilivyo kuchange hiyo performance, and the essence of teaching is to see good performance. Na nontu Kithomo ikionekene kire inventere itiatiania central manager CDF tigania East Alfred Mwiri awete baina mibango Kithomba ya UGITE. Performance ya sukuru mweri ndena nyabate na population nonto kia while ya sukuru ya Rwanda Girls ta ingo tigerare na nawe na rimwe lakini to unkumera thaye na rito 250 nyambene ngaos the same irare na nabaka imuno bate ukinyega na rimwe to unkumera ana ibara ingengire kuwende batwe kulingana na strategic plan yetu tubangite Kithomo kithira kina first priority. Na Antoni athirikari ya kaunti ya Meru kuringana na waziri Monica ke budget yetu itwikirite feeding program nonto na ana nonto bwa kuma shukuru nonto bwa mpara kana renge murito ake yana mpara shukuru kwa hivyo atethikira bwa mwalimu waku nonto bwa mpara renge nonto bwa kwethethenya ukionekana kwena malnutrition bareti yake athonekea kwa ana tiewa
Kiangwataniro ya cukuru ithatu ya Nkamia, antu anthenge na antu arimata iri mwenjire ukiria kithomo nterei. Katwailirie tuona thangatha especially nture yetu ya Nkamia. Ithomo nibikwinama na cukuru cietu ya cukuru ya antu athenge na cukuru ya antu arimata cionthe ciumite aya ari cukuru imwe. Na twailia tuona ithomo bikwinama. Ile twathwanirie ka tucemanie tore alumni ya cukuru ino tukinya uni ngwathomerete cukuru yao erikanwa mwaka muthirutia Central niyo yari muthiagi kithomo county ya Meru indu mwaka yoni ukirite bonene na point 13 na kwa namba 11 kuma kire 16 ke KCP na namba 7 kire 16 ke rio na KCSE kinya boba ukirite na point 2 kwina werigirwo atigeta na mbere ukira nkuruki. Measures, steps ira community yombete kwithira ikiyukia nikenda itaria yani ria kureta improvement kire cukuru cietu. Kiripotera Werũ TV kuma Tiania, Mbita wa Mukiri wa Mithika.